Kublai katukan Islam ngilapoi hak ni kesenong umnyu temar hak bang ngilayo banyak kendu ya kinong penjat balang kirunget jong kabalang Katolik hak ni kesenong kaba kilapan pau ya kejingang nuat bekenyo no ya kayeng mani kabapaka kababha na kabenta ban lum balang ni kepai dunget banyak duai ban aingo yu blai trai kendat tikani kejing pot sniu jengki kalau urlong haba bun snem hak ba menda kesingi ka arflai tarik banai balai arajar arpusan kipai dunget kila yo ban lek kemen hakba layo ban kerku ya kayeng mani batmai haringkat wa Archbishop Victor Lingdo jang jalan yang ba slong belawan ban ai ka seneng ka kuntu bat dengkat ruk ka kentin kitbok kedwang la banta kipai dunget cheni bat ngi ai kejing kubli kerpang ru namta fada sedish marak bla sim kiai kini bat kumju kipai dunget kibana ka snong na ka balang snong na ka parish bat kibana sabar kibla kloi banok senyang ya kini aling nya pai sya kini ka jinggar khi matang singi kalong ka jinggar khu ka bakrau na kabanta kipai dunget kabalang snong umnyo temar kabahap ha kapenur sla parish hadin bagilap khmi linti la bon snem ban yo no ya ka yeng sat yeng sunon ban mani aingu yo nong thau bat menta kala urlong banalor ka jingyo jengki ya ka yeng mani bathamai kin yo ru barakhi ya ka jingkan jo shispa snem ka jingwan ka jinghet ha kni ka snong kebelas dang nadu snem khat khandai spa arpsan kaba kilapli pai ba sendan ha kini keju hi kesngi kejingya linti happening kini kisnem kalong kaba bat kaba juat henry kamensiam shirhem ki pai dronget bat kejing e ju blei ban ai pating ya kejingger khu bola the da kamensiam bak lut kilami shakmat ban yano senyang na kabanta kini kejing thmu babha khnang bagi pai dronget kinyo banyalum lang banya duai bat aingo yu blei trai kendan bat kani kelas dang urlong chwa da kejing sebun mensim kawi na kirunget kebalang kebla no senyang ya kejaka kekong almighty mau kling bat kejing kloi ru lem jengkiwi kipai dunget na shabar kesnong bat ke parish hagri kesengi lawan ban pensingan ya kipai dunget do Archbishop Victor Lingdo jang jalan yang ba shlong parish priest ka penursla ufada sedish marak kiwi klingdo sablei ki babon ki reunion sisa ki rangba longpa ki longkmi ki khon samla ka parish ki hebbarit bat ki reunget na ki wei pat ki parish ulingdo asat ula pertu ya ki kamrat ba ki reunget ka jingsbun min siem ka jongki ka jingyai ne bat treishitom na ka benta ban penurlong ya kini ka jing angnon ulapan kamau ban yai dawai barabor bat lingba ka jingdon kani ka yeng mane bathamai kan pen kaladur ya ka snong barok kawei bat ula banrap bangidei ban yaine bat ublei ban yaine bat lebha para briu ban sha jingit bat len jaladi na ka jing sneu baro hagamas bakhoi la yo ban airu ya ka sacrament jing piskem shaki laispa lai phangut bakantup kentei bat chenrang baru ka jing ai ya ka communion baningkong shaki shispa ngot ki khna ki balapan khre yaladi ban pediang ya ka sacrament kita hari kau jadi kisah kebau play kau akan permi haka jinglau bisnan haka jinglau nok bot cengi baro
hakachi changi nidwa hublei bagani gashnong hakachi kenulang changi baro medangasi kanwara shisha kating seiso hakachi changi ai hakachi dot kani kayimani katperkelatu yakani gashnong umnyutama ai hakachi wan chapiro medangasi kanarap ini badkalabha beilhano kan mau ayam polem di dapur bangin dua badia dia baru beri balap hai permajan mata dia dia para beri badsha cengit hati dia badia dia kamdam citin sha cengit nak cis new paro cengit cungi kene ka cengit jo kebaran israu sonon batrai kene ka cengit how Christ Yesu utrai cungi bono kon tipenen pendat ti shadem itu wai kan pang lo jopi kene ko por Honorable Chenchai P9 terbang dalam tajam biru, wongan air, susu yang kejenang di start, bat kejisik hem, hak kejengit Muslim berjumpa. Bagian yalo ansiak biru belum kali yang lain. Dapat takan ini kerpat yang utrai, kejengit, dengan cikerman dengan cingit. Iban ini beralang, daw kres utrai cungi. Ke nomor jingwai ke basipau, naga paling gerak ke nomor jingwai ke basipau, naga licip neng laispa dribblesam. Batuai babangi ki batuai, bon map noi ki pop jungi hi, inang ban map lam ya ki pop, jongkin men ki para jungi, daw kres utrai jungi. Utrai undan ringkahan. Balang senong, tementai penher yang jingdap shispas dem, jago nega balang kalau penkre nak benda ka bakrau kan nega balang senong. Sungguh ya ublay nagbenta gini gisnem bangi layat syakmat pansna kaingan mana nengkong ngistang darbalum jingalang ban penbet penbaha kumno pansna yang mana hadin kata para Kristen baro ki amanjur bangin snano yang mana warladang iduna warladang imbit biang ru daga jingerap cung ublay ngilalaban dep bat lengbaga jingerap cung ki pareng dari Germany na kolon Archdiocese jong kolon balayarap yang isibun pan pendep yang kene para Kristen jong ilatris tom baha pan pendep yang kene yang mana
ngasungu ya ki para Kristen jongi ba don hangne ha umnyu tumar ba kila tristom ban pendep yang yang mane bat kumjuru para Kristen ki bala no snyang da ka ba ka Kristen yangi met bat mensim na keleng jong kaneka asdesis jongi ki bala ai mensim yangi ki ba la ai jong Kristen jongki na ban pendep yang mane rang ba balang bat ki komiti balang bat ki pat Kristen barol atristom ublen kerku kerdo yaki bat kane kaying mane kalong ba kerku na gabda jongki ban wan ban duai ban aingu ya ublei ban syakri ya ublei ban penbena ya kanam ka kerteng jong ublei sesen nga sungu ya ublei ublen kerku ya pi baro pat Kristen bat kumjuru mentakasngi di bawan ban ya sakilang ya kane ha kane kasngi ni pendep dak ba kerku kerdo ya kane yang mane daw Archbishop jongi Victor Lengdo ublen kerku ya uru bat kerku yangi baroki pat Kristen kublei sibun ayu blay agane kalimat ayu blay agane kalimat agane kasni kaba ngelapan long ya agane kajing kerku ya kain mane jongi po jong agane kabalang sinong rumah ade kasni kaba kemin kasni kaba job na banta jongi kipai poslan agane kabalang sinong ikan dia dah bayar day bat kabalang sinong jongi kajiya inti jeng ka kalong kabalai cerom hadu kata-kata abang ikan mau malah ding milawat jingtip ning ko na po sora paris manwat jingtip no kabalang kaya ndai tangka kerteng yung kawai kiri kentai kabadai ka ki bina na kajaj sabong na kata-kata kanairu kadon tang ka register jabot kisma ndai kiwi nimla banyo haki jingtip dim jongi namara kita kisnem no kabalang kawan nasa polis na parisora dan maria jinti yang lesa thai wajum dia kajing sisa kan kabalang senang jongi na kata kapor bangila penpek bangila kebi beni anak kata register isim bahaus men saja kendai spa atusam kabalang nanta lingba minta i ilong kebi ibalayo ya krisma lingba jong hadar banabas anu benong itu i hadar iba ilayah inti ban ayah kot kisma deh hakata ka snem baka balang hadin baka lawat ya kijing kala sedang ban bu jingken mau badu now no snem had kena spa artisan pad hadu kena klimat minta kabalang jengi kadap siswa snem deh pada kena klimat bangi penlong ya kena kijing mane bang lain yo bre idan rot kijing pli ya kalama jong ka centenary yang ba jengi as bishop jengi bishop Victor Lingdo tinggal imu yo play wala ngamla ban pensai hadu kata ban bulenti ya kejing ya jong kabalang ya po sinong jengi tentang kini kejing tip jengi pat sibun ba kejing tip ki banginde banwan kalong kabae namar ngilawat tip nadu sora mereka banget tip malumala kalong be nasora sakane ki thanjir warmi ni jengi dei hangne bagi missionary iwan bayu kejan nikong panang ta kapoy sasalan dan kata-kata hadin balapli ya kate ka surok ban poin na di selong Jerusalem la wan sakilim do na bo lain kra ban pe ban kumi raya kata kipor kabalang jengi kadang habi ban pe ban kumi haka paris nasora dan namar kata hadin balapni ya kapitelum ya kata kapor bat hadin ba snem khat kendai spa san pun yepan hadin balapli ya ka presiden yang te hapo benusla sedang ban bu yai pada usai kumbu paris haga neka paris jongi padangta ya kan neka balang sinam jongi ru sedang berpenian no ta paris kenusa te sibun ki ngalak mentik ti kana reda kencing senai jumble ni kemen bansa budin insa wat ikut kislah bani kumno berpensisa maka balang jongi indo kasedang indo kanian mereka berarti kena kalau di aus nungkat kena sebaat san bu bat ha kane adu kane klimat kabalang ini ala dan sis pas nem Jakarta kena kata-kata di Pakistan baru yang kane ulang jengi na menta ban rakke ya kane ka sikral jengi nan pli ya kane ka senten jengi kene kadak jengi pli jengi job jengi ngele tresi tom hadu kata mit ban muslim bat kunjung bagi perlu ia lagi por sem dan jingria iki baro bat ila ban ulong ya tani rekam pada ke juga to kepon ikan mau kita sini mafia dan lang bat ngiru ia la trei bat ila ya engkat ka jingkerku jomble bat hadu kan klimat na ai ku beli ya gitu baro kita lan yang semua kita lan nak kami kemensin kita ai kiti kamon akiran yang ada di perlong ya kan
Gimana jong beli lain nam kemaya. Kesibun nang dan ki dari jing kemen, bagi jing sani au beli. Inang lak berbudin ya ki ibaro. Bat ngai beli ya ki bu. Beli sia jan na benta kan jing salang pi. Hantam akan ka bor, papiring ya ka ayu ya kan video bagi jing keren kanang bagi fight sistan ke sini tu bakal belum cuma ladap Jakarta ke sis pas beli sih. Akan ka bor ngapai kemat. Jaki pai ringai baru bilang sodom jom kan ke jalan yang mbak jengi pakantam haki para istan jengi kan ke pok kebalang senang jengi bat saun udong jom kan ke Paris jengi kajing lu kadang bu nama dan kamban haptre sesi benta jong kan ke mana ban pendip atat ya kajing dan kan jengi bat kan kalau tanglai pawa ke bagi dan tre kersa sesi pawa ke bagi pendip dan kata-kata sesi sin ngakerpat ya ki men ki para jol entam ki pai ringai beron kemon to pa barian yang sasisin bagilah pendek pura ya kan kayi mani jami kabaga dangsa sakan dia bing pendek ya ka seling buat tuju ya ka sibenta ka bang kasan kut bang pendek kata ka di kaduan buat penjanai pengimpu ya ki ike baru di lengkam hapok balang jami Hadian kemas bakui kipai donge kilayo bani simenta hagajingya reblay ni ka procession keba kilaya lon ka shnong haringkat was Bishop Victor ubala senran ya ka sacrament ringkat kilingdo banyak jat lang bat kipai dongin. Lapun buat ke jengkerku hak sakramen bat ke jengle borom ya kinong le bha baro kerpang ye ikong almighty mau kling ibal ai sombha ya ke jaka na gabanta bante ya ke yimani syaka balang nangta yu Archbishop Victor Lingdo ya ke Lingdo bat kiwe ka balang snong umyo temar kala le kemen ru ringkat kipai dongin ni ki program prepare bakentup ya ke jingruai ke jingshat balai shimenta di kon samla ki long kme lang pa bat ki habarit kumbalong menta kani kisnong ke bai tanat hakari khasi jongi ka kedup ya ki nyau spa tam ki long yeng baro bat 1,000 tam ki nong shoksnong bakentup ya ki art spa tam ki long yeng catholic bat khar art spa tam ni duna ki runget bat ki bai pat ki parlok runget jong ki bai ki balang kindiat ban phai din halor ki jinget catholic Kelawan rung hakani kisnong haus nem kat kendai spa arpusan lingba of Father Evars balayo banai baptisma ningkong hak balang Catholic ya ka divina ki shabong bat pun bot sayaki arpun dengut kabla peteng ter hadu kumba kalong benta bat ka balang snong ka bu ka jingkedu ya ki pai donget ki badan ka mensim ni ki bakwa banang ya no senyang namar kumbalong benta kidang don kam shibon ki kam ki bahap ban pendep ya ka yumani ke basyapo Marketing ayaw bersih.
Ni swen si bune. Nitong ng sak ya ibu ya beli hadin kata. Baru tu pe Kristan kiswi som sip kan musim. Nomor itu kita lalit no hasua jengi. Kirang bahat tu puli. Kila terang dik dik yo ya kain fui mutan. Puri kila lalit yo ibu beri. Belum tahu. Ni kibarang don. Kan lo ngidap kuli tu. Jika jing hadin mengilayo ya kan ikan mana. Ngin persiang nengkong ban kirmau ya beli bangin la ban ban la kajong kajing ban ngin samlem tu sekiwe ngin kering ngin yale kat bala kidon kijing usung tahu kipai Kristan kibala ino la kajing ni tambah ngkermen bangin salah bangin salah dan kering ya ki kadon nila dam benta ka slim sispa snem bang ba hakan ka jing bomyo ka jing kui ing gentang bidang pli benta aka benta ka fiteneri jaro dang pli ka yang kening kalama senteneri pat in salet kam hadin ni kabalang kawan ako Paris Sabra kabalang penufla tempat ben Paris tempat ben kabalang jam gihan na soba